Labat teman-teman mo mga binibinaka. Labat teman-teman mo mga roko-roko. Hallelujah! 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 Kimami mga tambuya na venga ravenday-day. Nagkaroon ni venga ravenday-day. Na matamu ni seraw na kalaw sama-sama. Au masu na ni mami kalaw mera sereki na luwe mo ni. Niraduro may na kalaw na bali ni vei tabay gugoturanga. Membasi ka na aleng alala. Membasi ka na kalaw na aleng mga roko-roko. Na mga binibinaka na there na kalaw. Ay kamo ni Java mendo kay na venga ravenday-day. Yalo tamu ni kalaw ni bebuke. Yalo tamu ni kalaw ni bibanday taki. Membasi ko na kau-kau na zaka-zaka mana samuria. Ano buko nga ni mga binibinaka. Hallelujah! Hallelujah! Pinakamakala mo na kalaw na yawag ko. Pinakamakala mo na kalaw na venga rabi. Pinakamakala mo na alta mo ni kalaw na namu ni mosa. Sa makaroon na aloy kimami turang mo ni mosa talibay kimami day-day. May makarong-karong takineta mo ni. Mendo kay neta mo ni Jisu na yung mga bulan din ang doon-doon nga. Natutunan ka man na nga. Tama ka binibina ka na kalo na share na may rongan na tagdi ko yung tay-tay. Hallelujah! Iyo! Oh! Endo dono mela veti kokoya. Paleta ni tu veri che no mai. Nella no Buddha da mesiro talega. Ni kongarava na kalotani. Kona kunea ni nandui na. Ni sachio bandina ngana nando tui no kai. Kenda duba bekoya. For he's the great. For he's the great. God Jehovah. So greatly to be praised. And he's the God that can take us over. Every mountain, seas and plain. And out of all the gods been worshipped, there's a difference that you can't tell. And he's the only one who ever gave his son. He's the God that cannot Sakalo de Jehovah. And the dono mela veti kokoya. Waleta ni tu meri kena mai. Tela na Buddha da mesiro talenga. Ni kongarava na kalautani. Kona kunea ni na tui nga. Ni sa Jehovah ni na ngana nonda tui no kai. Menda duba bekoya. Menda la veta na nonda kalou bi kalou de. Menda beketa na nonda kalou bi kalou ganga. Na vei ka kele ga. Eva karorogo roko vikoya. Mai la veti Jehovah ni kalou. Menda la veta na nonda kalou ni kalou de. Menda beketa na nonda kalou.
Savina katagiti ko kaneto mo ni. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Blessed Lord. Oh, Spirit of the living God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Songo-songo lo tu taraman dono kono pakapine binakataka na kalo. Iyo na kalo ni sade de rendina. Oni sade de rendina. Oni sade de rendina na mataka binaka ni kuwa na kalo. Na kalo binaka. Na kalo ya londina na kalo binaka na mataka ni kuwa na kalo. Kimamitada kina numuni sera binaka. Na mataka binaka ni kuwa na kalo. Na kalo ko na kalo ganga. Na kalo ni sa sangabangan doon ni Bay Sawen nandun ng ngauna. Na kalo ni Butiniyawan na loloma. Na kalo ya londina. Na kalo binaka na mataka binaka ni kuwa.
Turanga radhambe mena numuni sarauna numuni tamate na matagabina kani kuwa. Turanga nambula baka sangarai kemuni. Nambula baka lamata we kemuni. Nambula tangidi kemuni na matagabina kani kuwa. Kungona kimami sando wate kena kena doni sameni akaya. Mebakasa tangida na wendondra na mekila. Sabakaki na nelongu na kalo. Satangidi kemuni na kalo. Matagani kwenelo kimami sa tadake be kemuni. Matagani kwenelo kimami sa tangi ani be kemuni na kalo. Balata na kake de roti kimami bakami na kasatunga be kemuni na kalo. O kemuni ani bakarita na sala me kimami muria. O kemuni tibu kemuni nandina me kimami bakambauta. Turangan nambula talenga unusilia bakakina na matagabina ni kuwa. Me kimami lago talibe na kalo. Ni sa tu kedanga be kemuni na ka kedanga na matagabina ni kuwa. Binakabagalewu turanga. No nomoni sa bakan dinin takatinga na kalo. Ni kemuni na kalo ni biala laiti. O kemuni na kalo ya parama. O kemuni na kalo ya sake. O kemuni na kalo ya chekope na matagabina ni kuwa. Turango ni wosa ya baya doka na kalo. Binakabagalewu ni kemami sa bakan dinin takatinga. Ni kemuni na kalo ni sakabakan to ni lasu. Na nomoni wosa na kalo. Binakabagalewu na madho kemam sa gewanan takwa ngwa na kalo. Kimami reda na magweni liga muni turanga ni daka do tikunga ni memimbulan tuntu na kolo ko ngone kimami didi me kina no muni wali ni kuha mi kimami melaveti kemuni mi kimami be baka vile vile katiki kemuni ngana mataka vile ni kuha na rokovi na ndokai na baka vile vinaka me no muni tuntu ngana mataka vile ni kuha na kalo. Oh hallelujah hallelujah na kalo turanga witi kimami salebeta da keni bi kemuni widangana singa sawoti na kalo kimember ronga da kena tubu bakai lawo na kalo lewu na kena boss na kalo ya kimami kisalebeta da kena matin tubi na ngo viti kena velu taki na kalo o viti meno muni na kalo o viti meno muni na kalo turang non rambola na velu taki na kalo mataka binani kuwa na veka keder tubu katu kena lom na mbaki ngo kena mbaki mingo turanga mesalu muti mesawa kalo ngata taki mebe kemuni na kalo meka kuni adho na lawa baka tamata ia me adho ndondo ngana numunela wa tambu na kalo kina matintu bina ko kimami masu tale kala veta ta kenon rambulan vilu taki na kalo turanga kento na kamera na makatigo ka bakli udi tigo na kalo ase ko na bulan ni baka sangare kemni kana bule rera baki kemuni ndondo ngana kalo buleta ni salunga bi kemni bi na kalo ananga tarama mena numuni bi bakalo ngati kena numuni be lumuti na kalo binaka bakale uturanga na mataka binani kuwa ke mami waka sukali stali mani me masu na songo lotu na kalo na wale na rombola na talang kasilewu na kalo turanga na mataka binani ko ke mami waka vina ka ngavi ke muni na kalo turanga na taviranga rawa shanga ni rawa na kalo e ke mami waka vina ka ni ke muni ni kla na veka ke de rota ka na rombola na kalo turanga ke mami sa waka vina ka taka na kalo ni solitu na waka dengu solitu na mbula binaka solitu na nganga solitigo na koko na nondrobola na kalo na bola ni velo taki me baka roko tenga kina na da muni na kalo na mataka bana ni kuwa na wale na tombola na betina ni na kalo rendi ni karto na soli kimami sama suturana no muni lumun na wale na bola betokoni na wale uturana no tombola turanga merto samaroroi takomaki umbiti no muni rasa savana kalo ene be singa satu matandra tu na kalo turanga bina wale na vuvale bakang kasini lotu na vuvale baturara turana counselors turana be tambana tuntuana kalo nana di mata bubale msala beta ta non rambula be kemuni na kalo turanga ni wakalo ngata non rambula bula ni belu taki turana bula ni benga ravi na kalo turanga ke mem sagani be kele ta kana be karla durum tuguna ndra ba ta kana be karba tabi tegi kena turanga mersa wakalo ngata tagi tigu me be kemuni na mata kana ni kuwa na wase rosa bul karua na kalo neka diwa da sare labi na kalo sala beta ta kana rambula be kemuni na kalo na turanga ya na marama ya na dorobo ya na ngone lewa ya na kalo kimami sagani be kele ta tu na be ka kimami la duru me na be singa ia ndonga na ka kimami kala na kalo we sanga ba kanto ni beti kimami enan ndonga ngona na kalo turanga be kwa la duru mo chiko na ndrendre be kwa ba ka sangara tumbe na ba ka dengu turanga bi kwa ngandre utumbe na zaka me tau na ko bate na kalo turanga bi kwa ba ka sangara tumbe na mbula binaka kimami samu suta na mbongi mataga binani kwa o kamni chobra fo na kalo sando ia na bi ba ka mbulai choba chaira na kalo sando be stavi sando be baro taki na kalo
muni talanga chom slow na kalo ni sila na bakadeng ubera bakasangri kemuni na bakadeng konaka ni sanga ni sala roko bora me san non rai wata tiko na mata kabina ni ko mera kila tiko na kalo ni kemuni na sanga bangan do ni beti kemami me kemami tu wale beni ali oni na tiko tikebi kemami na liuta kemami tu ngana bebe singa na kalo turanga waro me kemem nandame me kemem ronga na no muni wasa ni vayan rata na matene lo kemami na kalo waka rota na ilo kimami mikime merongo da no muni wasa mana na wasa bola na kalo na ngole da kemena no muli lumutim na kalo mena meinturi muni lo rayo kemni mena me wasa no muni wasa merongo dondongan do muni na kalo ni wakalo ngata taka non bola non matu bobal na kalo turanga na soli na tori sama su na kalo ni wakalo ngata na belinga don santon do lekena me ang kino no matintu kimem na no mina wal setting abi kemni na baka binibinaka na rokovi na tokai menomo ni tondo nga chisu ni mga bulan din na ito ba nga amen kira matatapos. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Bukan bentangan na samawi sa mataw luluwa na we kamu nyo sa luluwa mata na talanga buhay na mata ni kuwa. Praise the Lord. Kuna buhay ni sari binaka na kalu. Kalu binaka na kalu en tangaraba. En mata ka binaka ni singa din. Praise the Lord. Hallelujah. En buku na nga na talanggase. O tuwa laki motor na ngono binaka gomu. Kinda bakan dua sar linlotu. En tiko rawa na mata ka ni kuwa na. Yada tali ni ngoni turango Chisu Karisto. Praise the Lord. Kamarotaki ni narani tiko bale leo na bal ni kaluan mata ni kuwa ni rere bulan ni rere binakan jenangan ni mata cuko nan raki yang dapat binakan ni cuko na bal ni kaluan mata ni sini dai menda may labeta kalangitan na kaluan mata ni kuwa. Praise the Lord. Do mantangan ndo ba kasusaw mana turang. Kita bakke mo ditalangan ni mami bulangi kaya kau bulangi tiko na mata ni kuwa lot tiko bakke mami mata ni sini dai kaya mi turtalan ngono binakan ko mi kinda bakke mo ni. Kapag bibina ka takan umunin dingita ka mo ni may luto pati kima may namatakan ni kuwa. Praise the Lord. Ramandangan nyo tulak ka namatakan ni kuwa meron kami meredi kimo ni sige kanina kimo kami pakamando ate kimo kami meredi kimo ni nga kami kidobek kimo ni talan namatakan ni kuwa. Doon bulangi. Kaya kasi kayo matininguna. Praise the Lord. Doon na kantong ko. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Gotale. Praise the Lord. We would like to take this time to welcome you, brother. In the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Thank you for taking time to come and worship with us this morning. And I pray that God will bless you as we continue to worship the Lord together this morning. Amen. Dakin ba katal chungan do nabubal chungo. Oh, brother, siterekin bitiniata keno nabubal. Praise the Lord. Ora kirito mo damar tutulag mo nga. Then positive could you stand? Hallelujah. Ngortong git sarchung may barense. Bitin nata family. Praise the Lord. We would like to welcome you. Kung sakit ni brother Siti. Kaya namatakan ni kuya na. Tali ni ngoni turango Chisu Karisto. Kinabali mo nang tingin taka na luto pati kimami. Kimamikala ni luto chukang mata saud. Kimari chukang mo blog na. Kung kau di ka ni tingin taka tali mo luto pati kimami namatakan ni sinday. Sani may masu ni na baklo nga tikim na turanga. Kaya namatakan ni kuya. Praise the Lord. Dapat kita bakirto chukang namatakan ni kuya. Kinabali mo indam sumtan tigara. Ubang boto ni Rosamar takan ni sulsul na kanambila. Terus harap cukup dengan tu blog, bertu levulim bil na singa marway. Gay sol bironong ani muru kanya ng bil muru to pala. Yan ni Rosa bulan may baran siya pakai kabu biro. Praise the Lord. Namas ligar tu cukup na kalau. And viving on praise the Lord. And matakan ni singa ni David kay Sister Sofia. Oh Sofia, ranrabu. Oh foto. Praise the Lord. Takin tu bagir tu singa. Namatakan ni ko. Kalau bina ka nakalun ng karaba. Hallelujah. Hallelujah. Okay, nabi ka nga ngandrel man dali kelati ko isong kusongolin ni lotu. Ni wotsi nga na lutong ko ay napakador on the Ministry Sunday. Ministry Sunday. Bikenda nga na men's. Kenda na men's and then isonggo ni chiko na gym. Na gym ya wir na roll ranges er na may isonggo ni chiko and a new fellowship hall. Ay nando chiko na to programa na singilew ni kuwa. Ya na buku na nabitur chiko punyuai may lulu. Nataka chiko na screening weekend. Sa kirikenda nga na men's. Ya ni suko chiko na lutong ko.
na pagadur chuko na gym non the men's fellowship na singini kuwa ke kimuni na marama na pagadur chinga elamuni valo tungo kera missionaries kera durbu kera ngona lawa na classroom si muri sa varo tek chinga weekend non da masunga na singi mataka na toman tel chuko na zoom may na 5 kina ono na kaloko na ve mataka lelai. Praise the Lord. Dina nimba andra ki matachi ko ya andra ka mataka lelai na zoom. Praise the Lord. Kimuni na sandu toko na chuko na zoom ve mataka sa kabi kali mo na baka binaka na mataka binaka ni singan dindai. Kina lolo talanga na baka chiko na mother mingo na toman tel chiko na lolo ba weso wase na ngona nga na zoom kina ya talanga na singa na lolo chikina may na ono kina tolu na kabi na ve singa na mother mingo. Kina no muni masmosunga na marama na tina kaloko na singitu siti sanga ni bisau sa keringa kina mena sanga muni do tiku kina ya na mother mingo na tina kaloko. Kina buli bol tambu ya na singa buki lulu na ve mama ni 5 ya na buli bol tambu ya na singa buki lulu na ve mama ni 5 na singa tusiti ni posata tusiti na ve mama ni 5 kena song ni turanga na ilako ngai batu kada madaba sa mentar chiku ngai bak mata tibi kada na singa madari ngol kina ya eno songo ni ra na singa lebu ni kuwa kena wasu lalai na sel na singa lutu lebe na bitu na koloko kena masu all night na warumbu ka may na bitu nga may na 5 nga kina bitu na koloko na kai. Praise the Lord. Ya na singa warumbu ka ngono da masu bukai songo lotu sa sanga ni na all night and na langa may masu may na 5 nga kina bitu na koloko. Sa kiri na sa sanga menta laumay. Praise the Lord. Menta may toko na menta masu ya na warumbu ka ngo may na 5 nga na koloko kina bitu. Kaya ka onan do matikina na chiku kina baka amen. Amen. Praise the Lord. Kaya buli ser ni next gen ya na singa warumbu ka kaya singa bukululu kaya singa bakaruway. Ya na singa bukululu bakarumbu kina bakaruway na 5 na koloko na yakabi. Kaya na soto ni next gen na bakaruway sa chiku nga gore kini baka matala sa kiringa muni na sasanga muni tiko talanga kina. Ya na muni soto ni next gen. Na singa tamu mengo sa kanyi bisaw na songoni na liwa lutu papalang lutu pabiti na chini kina lutu na gen next gen na 5 na koloko kina na yakabi. Kaya na Sister Girls Conference. Praise the Lord. Masula katiko pakawarotal chunga mikina ya ne kachini kan doni singa ni bulu kuchilai duru ya rosa nga bulu nandola. Praise the Lord. Ya bikimuni na marama na Sister Girlfriend Conference ya na pakadur chunga ni kachini kan doni singa ni bulu kuchilai. Praise the Lord. Kene wachi na kene lutua ya na non the centennial da masula katiko. Praise the Lord. The celebration na pakadur chunga may lutok. Sulian na may bola ya ke baka ngandre mo na lako sulian na merani kelai na songo chiko na bulu tisamba na turirara. Praise the Lord. Keto sangeli singa mena mara sawochi sali baka de take na ivili mendele chiko kina ya na ivili talanga ya mo baka de taka mo sulian na lamu baka de taka batake na ilabo talanga mo no soma ya no ivili no bondo ke na kim. Praise the Lord. So nakachibongo, tal sa baru silabu. Sing baru silabu ya. That's a good investment. Mora no sulian na ka sumo bana luve mo melako, boleh tani livuli de lebunaka. Tu na program mo report tig bernangwane. It's a good investment. Ando na kan limuni ke labu da sulian na lako na showcase. Alako na showcase na wonder rama lili. Kongo na next gen, ko na celebration ko. Kondo na investment binaka mo daka vera lubem. Chuko talanga nakabaro tege vera bikada na tama na China nakandala ka na livuli. Mitreze ka na tumbula bakal. Praise the Lord. Kena mawango, kena bula sa tumatanda. Singa bugalulu, na singa bakaruway. Ya na bula September. Ya na may song chuko kina sa kerey mendana bibano no minda mosula ka chicken. Nonda celebration nindonan raw ni ambaki. Di same zogo do bici ena matakabina ni sende. Praise the Lord. Yang ana bika ngandri mentana rongo tabat juga matakan ni kuwa. To talan do bakasoso wono turanga en matakan ni sende ndai. Warong ngol cuma ni ngasih lotu. Mati tonga lang mati kan don tali ser ngol cuma kwa. Mai puno takabika dana vos ni kalo en matakabina ni sende. Etito
tombu rambai levu no muni lolom kiveyau ededere nakalo eti tombu rambai levu no muni lolom kiveyau ededere nakalo yo eti tombu rambai levu no muni lolom babi ni pinakabuana kalau ni kubuina non tambula meda bana uongo tambula ni tona buru-buru e bisa ugali munaka sa kami sini pakai balam-balam main beokan sa kami non rasala so merarau kakina kasin tundon menon ene bukan dating ene mantang libaro ni bulong ko bos kini weekend na tamu ina mat-matama ni baru ni beokani ene bukan tahu tu tini ngau sa kini barang-bale wiko mo tikiyaw ena matakan di sini ko mindorong garaw na baga binaka nanondoro biyoka ni bat kay naturang o Jisu siapa kata apa kena boleh ka saya awati ko ena matakan ko rongo dia wo binaka turang kina marama nambula e marro na kaluwe tabuloni ena wen ena vising tudok vising ena sini po tarao ko endo na kami ado nambula ko bonga ai sakila ko ya di baru tagi ko chukin lemo na kain tabo karungo lemo susulu tungo e bagarita tigo ni lemo tamata is still watching God, is not walking with God. Na ulutangan ni yuto tini malanggo bikin to na chune bulu tungo e bango na kenarong faith, confidence in faith or in prayer. Nangulutan mo tayo ni kuha babalangi from inadequacy to abundance, embracing the power of faith in ordinary people.
ordinary people like you and me. Ke iko wat ke yau. Na dapat baru tak nak kalau nan dina ni nona bos. Membaleti ko mesek dapat nak ka tikung gobe ko nang monin matakan ko. Na mula ko mai si ka kita dal. Na lenga ko tu cuma ko tingo na kini sau. Halo. Bukan bau ter kalau na matakan sing ni dai. Tu tak nan dia ni nona bosa. Lako na nona dong do. Ena sindaw ni sang na bale. Nabi kakek ngai tu ni matum ni. Matan apa batin liwo ko ya. I say 50 ko tulit tu ni bikin tu nan dia 43 sorry. Kyo lakon lo meniwai na sinulu, kyo kama na sini pakilana kama, na be kandre na staba turanga kena brama. Salewa woti na kalo me bakakin. Baleta na daba, batin raw na salabata. U kai kina in meri tiga bunau, raw salabata kena turanga cucu. Kaku di bakat saraba na baru numbul di grabe ko. Na sinyang. O krem lang man dar sero binate bra. Sero ngo se uliro ngo matin ngo no may bunuli. Ngo no mo di usatu mil malang. Listen raw, betul tunggu. Orang itu Yesus, itu ikan auto ni kau yang uno tanam materi kuah. Tu dah kaya kau banding ni tak nak kali gua biku. Mami itu bagi sebuah na namun diserau sama sepahan. Ena matakan ni kuah. Merokok ikan menito orang anak lo tambu. Mani malu ikan bang. Ertu na namun diserau. Turangan marama turu kena ngone lawa. Era ko tambe na ndong. Dolo bimbi. Ina namun ni bala. Ni bawa tambo isor. Ya bala nakalo. Tarang lenga. Bosa ina yalo. Semati rapat turang be bakan namun ni datang mana. Ena ngono ko mikilana kalau di sini kawale. Namun serau nabi kaya dengan banyak ratangi. Era inden daerah staba ada mata ni kuat. Namun di bawah ni baru kaya. Di talaturang kami akan dia apa sekini baik saya.
Daka mana kanton doon mitalekin na leta ka mana. Baka sekali sumikim ni ini kini tuk. Isang raw na bika kita. Kimi sabi binakatamboran sungo niya na ikim ni turanga. Jisu na yung bulan dina. Daw lolo mandundong ha. Terang kina orang mana. Nanti bulan biar kini batikin kalau. Me paya butakin yang bulan ni boleka. Dan untuk nak kau nak bibi tak cini kuah. Sarui lemon temata. Remesa tak cukup non seraba. Non bulan biar kini batikin kalau buat na susu telewana. Oleh baita bintana sungguh tu recently. Na kira-kira ni dah talkas. Orang kita butuh biar itu nama senyal menak. Di redel istal mana dia baru meninggal mana kelungu. Sarui lemon nak kekil. Wile puna pakup sini. Sin tu na puna ebol tambe boleh kin baru ni karena kalau batu anak kin sin magal. Dia tu betul betul bikin dalam mata ini kuah. Na lego sta betul mata ini kuah. Nabu na cunga anggur biku. Reda mata boleh bina kan nabu na eleng ketiku. Lesu kina bos ni kalau. Reda na rara meni bos ni kalau. Me puasa ina no mila kolako. Dingita kamu juga ini lalu ya. Ena sinra ni senga na kata kemana nak lu. Ya, orang coba kau reida, aku tu medan buku sini balik aku tu abu jungori, orang nak kerja. Ni obi nak kata melu reina rara mani bos ni kalau, kau nganggo ena bos. Doru baru coba kan doru bioti ni, lega cakap doru bulu bawati. Ni salang mana bos ni kalau, ken tahu doru buru ken dia na. Sini kaku ni lepas dunia nu mulasu, ena bos, no. God's word is the standard in our life. We submit to that standard. Kalau saya ditakan ni, sini kita dapat kena, saya dapat teman-teman. Iwa, wina kata nemu, bewalia nak keluh nemu, lengga, bintang abu nak keluh. Man, I've been married to my wife now 45 years. It's not an easy thing. Huh? Sindraw, not easy. Well-educated woman, university graduate, lawyer. Lawyer seems to think they know everything under the sun, except nothing. How do you bring these people together? The Bible says they shall be one. Can't be two. For every problem that comes in your family, remember there's only one solution. Not two. There is only one. This is the reason why the Bible says, man shall leave his father's house. Amen? And attach the one to the one to become one. This is the only time mathematics is changed from 1 + 1 = 1, not 1 + 1 = 2. The problem in the marriage in the church today is 1 + 1 is still equal to. Can't have that. Kato gogo, kawa. Mana singo bawa tikina kina singo na lembulu kina. Na vi kato gogo ya ndona singo na mumbula kina na mumbula wati. Sabula wati tu na kalu melo malai. Kena wali. And the answer to that problem. Mabulida na mbula tu nang rakin marama. Mondo ba sagarane sa ni numulanga wana kalu. Sina wana tamata. Get into the habit of spending time in his presence. This is the reason why the psalmist says in Psalm 46:10, be still and know that I am God, that I am the one that created the heavens and the earth. Why do we think we are smarter than God? Amen? But now we start our own sermon today then. In 1 John 5:14-15, the reason is, last night, usually the day before I come to visit, sermon, I will spend the night before mainly listening to gospel music. So I was getting very soul-filled last night, and my wife comes and said, "You're going to sing more there." In fact, the singing more there actually got me to realize something clicked in my spirit. Check the Fijian interpretation of the scripture you're going to be using tomorrow. So I went and checked. In my house right now, there are 3 interpretations of the same word.
I said to my wife, hey, this can be all true. So my father-in-law my father-in-law is a pastor in the Methodist Church. Before she departed, she left with my wife this Bible. She said, give me that Bible, let me read it. And that's the one that I really liked. All the others that came, bit dangerous interpretation. But anyway, this morning, let me read in 1 John 5:14-15. And this is the confidence that we have towards him, that if we ask anything according to his will, according to his will, he will hear us. And we know that whatever we ask, he shall give it to us. This is the anchor of prayer in confidence. Remember, our monthly thing is confidence in prayer. One of the biggest problems with people like you are looking at me and me looking at you is that we bring all kinds of rubbish to the temple of God and think that somehow or the other there's another group on the side ministry who will take away the rubbish and only the gold should go before God. That is the problem with your prayer. Be specific with what you want before God. Don't bring everything and everything. Amen? And as you learn to develop, to understand exactly what you want before him, things will happen. One, he will develop the confidence that I will speak to you a lot more about today. Confidence in relationship with God does not happen overnight. It is something that comes out, is developed, and over time becomes a behavior. May pagaraw ng bola, turang akin marama. Nung daray na kalo, ng bola ni biya, kanibot akin na kalo, makakuni kanga ni bosa. Sinikan ba tamira rin nga na tamata? Nanguna rin sini rikin tamata yan, nabuno binakata. Nakalo, may lurikin na nandiyan na ninong garabi ko yan. Let me give you some examples that happens in our life. We'll be having breakfast and I'll say to Randini, Mom, you should go and see this person. Why? Sometimes she doesn't even know. It doesn't really matter whether we know him or not. Go and see them. And when you get there, there'll be a problem there that only you can meet. Oh. Confidence in God. Even in the world of nothingness, he is always there to give you the answer. Eh? That's what 1 John is trying to say. Hebrew 4:16 says, let us then approach God's throne, grace with confidence, that we may receive mercy and grace to help us in our time of need. That's Hebrew 4:16. The important issue coming out of this main scripture is the fact that when we go knowing that what we are going to ask, saya bisa utang nono na bakasa may malati ko no. Amen. Kada tunga ba to? Dobi bosaki. Wala kan tono ko na artu sa bile dagi tal tusina. E kaya kadi to men tawa ko so tundra ka sa tungo to niyo. Ono mo do ibo ro makawa. Ni sanga na kalawe na bisa nga na kana bingo na kedi. Yan inda tiko mata kina kalawe na marro ina bosen da bang taka. But na ba kay like scripture says, na volta mi tukun. Nabunit emem betapa kota menambula kota lame namat. Kaku ni banget tahu Italia. Mimbi kini be ko batike na matan singa mindo turanga marama. Wina non durumbula na be singa da bosa di kalu. Doraka suli weekend na volta mo sa buta weekend na persona kena wasi ruat kena tinggal rua. Na kami balata na bosa ni kalu na kena sang lain do wasa sabati kenda. Serigi kenda. Menebis kaya sore ni besuk na nonton bola. So many words are full of so many rubbish. And when you look at the rubbish, self-induced rubbish. But May or late April, I got a call from some people in my village. We want to appoint you. Oh, me what? To be the chairman of this. Answer is no. We want to come and discuss. Answer is no. Hello. You should know where you are. Susulutu.
Na we kani pata kina kalau sinra ni we kani ke bura-bura. Okay, let me put it another way, me mosi dake. The first unit, social unit, di bura-bura orto na mubali. Your family. Extended family at that. As your oneness in Christ grows, there should be a separation from this kind of people. E sinirawan in the way kani ke bura-bura, menggabina kan ibarat nung bulan ni karib kalu na maso. E nasa. E bimbi kena bikin daru turang akan barama mendaru di ta kay bunyo mandaru ni ndor sangkarama na kalu ndundungan ndor na bayalo binakatal. E na besinga. Amen. Kum doon cuma murungari. Amen. Satu kan sulit makan tata kababu itu. Sini tak raw. Doon kamu ando utun dengan susul itu kira-kira bikin ni. Nindo masuk ke telengan judiciary. Ni kaku ni kasih tawal cuma. Sakit tua tanpa setak. Ni masuk lagi kan matin tu. Siang ni masuk lagi kita nak ando waktu lewat juga na balik. Dono ni mikito na mas, me buku, me alam tua, me bakana kalo. Saro teman tanah kekasih ni tak kau cukup mana, hecel. Hai ta, denda sarani kila tak cukup. Na kanggu, garau na membulan ni besi tu doko. Me tigo ni sero ni kalo. Kagu ni pokok tarin na kamu bayi lebih nak teman. Kena ngono sabar leka sar. Wa wili cukup na tu na 3 red heifers by Jerusalem. Tu saya ada ni. Itu kena cuba kan tu nangung. Ni sabar lilis mo na kalo. In preaching to the Pentecostal group in Nandi 2 weeks ago, one of the things I told them, when the people went before God and demanded that they used to use His name, they prophesied in His name, the healing message in His name. And the one last thing in the verse says, and the Lord said to them, yes, but you are lawless people. Ni kalau singin do murian bos. Bos apa? Ni orang itu lengas tahu itu kena mumbula mga bubales, mumbula wata mate ko cungai ke uno lengas jugin. Anang may balang gay irto na ital-tal julo mo ko na may was surakirto mirto lisang awik sang. You decide. Want God to intervene? Yes, He's going to intervene. Pray, and I will declare. You pray, and I will declare and decree that God's intervention must come your way. But if you don't make that prayer, why you want to come to me? Don't come and waste my time. You yourself need to decide. Mending kita kawin dalam mamun yo bina kata. Si rolo malangi kino mulang. Kaya kau na sing mentangan ni masula ka raw na kawya. Ay da ba imi kitu mo wala kinan chuni tango. Sampai di maday mo kondo sampai draw talmay. Sinraw si anong bulin ng garaman na kalubi ba? Bibo kay Liliay. There are a few things I need to say to you as an introductory comment. We are not condemned people. Sinta tamata mula dabi ni sero ni kalu sinta sa mula. Roma na kinawas hindua, walu tikin hindua da utu bikenda ni dinilibongo. This is very important for you to know. Hindu na lenga lebu utu bikenda ko walangana no na masu. In the cynical can that you ni sero ni kalu. Who am I in God's presence? We come to Santa May Mas and all these things coming through your mind, accusing you for X, Y, and Z. No, you're not. You're a special kid in the eyes of God. Special. Forever going forward. Sang tali ngayon, tunga pa kung matang going forward this way. Pasuko-suka ay. Why are we not condemned? Because on there is an indwelling spirit in you. And this is the power that keeps you out. Sinful tendencies, kuwasan doon membu. E namatay ni ngano sulikin na numbula wanakalo. We are, with the spirit in our life, we don't have the power of the fear. Fear. In
May this year, I was part of a 3 judge of the Fiji Court of Appeal that had to write an opinion about drug offenses in Fiji. And, and I know everybody, including judges, had their views about it. But we are people who are sworn on the Bible to bring what is fair and justice according to the evidence before us. So since I know it was going to be a political issue, I decided, let me write an opinion to cover these people, because everybody here, one is not a citizen, so he's worried about whether his country is going to be renewed. Let me write it. So I wrote it, circulated the draft. First person that came to see me was a local guy. He said, "Oh, President, you can't do this." I said, "Oh, that's fine. What is your reason?" "Oh, I was attending this thing the other night, and they were going on about this case. They reckon we should do this." I said, "Yeah. Or what are you? Are you a judge or you're a gossiper around the bowl of grog?" Tapi kadibi ukina na kalon matani ko ngana lenga weekenda. Sa recibe no tabina kata mdawa lomba binatang no ngana no indon tamata o sino tumdani kala. Palatani to vitalo jigin. You can't live that kind of life. That's the reason why we see a lot of people in the church who are confused. Self-induced confusion. So I said to these 2 judges, you two go out my office, find me just 2 reasons why I should follow you. That my draft opinion is wrong based on evidence, not on the gossip that you guys are hearing outside of the court. I'm still waiting for them to listen. That's what happens when you are not close to the Lord Jesus Christ. Fear besets your inner being. Narereng, mutakabra kanto no numbalatada. Tu nakasiti o nakinito siya, or to di butalian na huno rin kasiti makina. It's a good sign. Kasiti tu matanga. Mangaraw no nga, may kunitabu ko no mong wani po sa ilong malang. Amen? Maruroya. Turang akin maram. I'm going to spend the next few minutes on how to build your confidence in prayer. First and foremost, you should only pray according to God's will. Okay? And that's what you ask and do not receive because you ask amiss, so that you may spend it in your pleasures. Okay. Calvary Temple, please move away from a lot of nonsense that I see around many churches today. We spend too much money doing nothing, pleasures. Spend it on the things that God speaks about. Give you an example. If you go to James chapter 1, verse 27 and 28, it tells you what true religion is. Meron to redo na tawa. Renayanda, uira na ndabundabua, uira na lubinyali. Kaya to, dabuti na po sa ganan doon. At nabalira na kamo sigo. No. When that comes to your attention, attend to it. Because that will impact the answer to your prayer. That will impact the answer to your prayer. Sidi ka gorito sinikali ko sinikani bikilay. Kesa kana mo siniklongo da ka. May wele dimbo sarden. And ronga da bina kana ngauna kana show me na lagu mai sinibale not in like measure. But in a measure kuritaki, which basically mean bakali and ang sikomi ko and kana ngono donu and bakana no may lomalang. I give you an example because this is an example of someone who tries to, as much as he can, hindi na tatiko ng akalo. Doon na bungongo. Kirubiatan, in fact. Kirubiatan ng gusista. Alam ko may bawa chike. May bawa mo ibiti. Kamatini kay kire mo ko mukha ka mo sisay. Usin siya na green ni taka ba mo yo. Nung itutulo mo bulut. Doon na tulo ba malwa. Kongo sa dotong na masu na ka. But anyway, berarti ni kiri beda ni satu viran ini. Me baru tak kita nak kamera tu tak kikin. Tutuin nang ni. Sali kiri bangga kada bibu tu tu sasa. Bangga itu pun me bulu mikina. Prayer, I'm talking about answered prayer. Kiri mas. Out of nothing, out of nowhere. Lewat itu bintona vitali cikna tetap kasih. Artong gay baru tang me bintona kambing me nunggu tu.
selalu tabi na kasarana kaya binigay mo nalaga. Kaku ni ba kawala takana kay tangida na elomo na mati ni kalu. Na tangi ni elomo isini kawale mati ni kalu. Nila kana wena matang mo tele may na englo si may maroroya rongada kau tadake le ba kamboy binakataka kay imbita na mati ni kalu. Must have that confidence in God. Kalalai. It starts with the little things. We went to Australia for our usual family get-together. I looked at my daughter, I didn't like the way she looks. So just between her and me, I told, look, you and I are going to do some praying. And the prayer is going to be roughly like this. Just you and me. And after that, I'll share it with Mom. And we'll stay on it. And we will expect God to move mightily. But sa liw ka na report may wirabu ni Wai, sa sing timpi na katuna report Ito na, ngomong ngay redeki na namaramang Ninaway ka mong na kalung yung garaba babawali. Kaya ito tayo nang ula kayo si Brisbane. Sabun hotel ba nang gudara? Kung satu. Yay! Hallelujah! So redeki ka ni Ray sa ririb na sa nang gudara. Nakaliw. Kaniya bising ano was ni kalau. Na kangu kaniya bising ano was ni kalau. May luta kiko. Ena was ko. Na buno la ko kina sa sin don mo chukin na tu no ko ko saru tunggo di la ko mta don sa sibeta la mu. Gona kina dan gitu rak 7 se liu na ba. Na kangu na kami ni ko mta ni ko na kaum boli ken dor chukin ya. Please stay in God's will when you're seeking answers to your prayer. And it's all in the Bible. Can you go please understand who you are. Remember who you are in God's presence. You are not just anybody. Special greed. Yeah? Now, the Bible tells us, you are the son of the living God. Abba Father. You can call Abba Father. Sino kawale. Na numu kawale kena numu sini madala tuno numu tapos balichungabi ko. First try and appreciate who you are. Because this gives you the power to come into His presence. Amen? Ukutama ikina no mulenga, mesutabi. Meba kana kaya ngadaba na elu. Galatians 3:26-28 says, you are all the sons of God through faith in Jesus Christ. For all of you who are baptized into Christ, He has clothed Himself unto God. Bibi mendaru kela ni okendaru daru sini kawal itu ini sero ini kalau ando lebo nangono lau kini litu tu ndua do bakal lau tangai sana bakasa meni sinci kuna kalau endo rongo sar tu hebe ndo meni yaltam sianga eu tungo praise the Lord set mai dengu teni nolak so weekend talangon do buno muto sa so tela kaya bakla ngaru no nong lau Italia buno muto me juga rane alta mu lau ke bahasa yo na de rombedini ka. Ephesians 3:12, we are to approach with boldness. We come boldly and confidently into God's presence. We come knowing that He will answer our prayer. You know, it will start in the little things. One of the best signs of a faith-abiding Christian is it starts in the small things. The little things that you need. Amen? Teach your children to take the little things that they want through prayer to God. The bigger things that should come your way will come. But you must be faithful in those little things. Because it is in the nature of man not to take this thing to Christ because you think you're wasting his time. He is not. You're not wasting his time. He's forever waiting for you to bring those things unto him. Amen? Do that. Wasting. What's the lomo? To go to go Ranga. Una baru langoli ni ko lagoi ke kera no muri marroi. Wa dona ka eado. Ni bosanga me biau. Yeah? Ni sala ko tentang ke God's faithfulness and his protective cover in your life is amazing.
Let me give some other examples. I want to do this so that you don't lose this point. You are going to do something, o talay mo lihat kalau tu na puno say when buka, for example. And then the church service, as usual in Fijian communities, na doon may doon nga manawa sa lero bi mamatalawa. Kaya balaw. You the one that delivered the word. Sa leo China, sa tibu medrutal may sana bakasama. Sa sota materi, sa balaw daw. You're worrying about your way to come back home. And on the way home, you saw the reason why God delayed your departure. Massive accident that saved you from it. And you calculate in your mind, if I had left at that time, I'll be part of this accident. Remember, He knows what has gone ahead of you. And He protects you so that you don't suffer consequences of that. It may not suit your convenience, doesn't matter. Whether then you can, Sandra can have a click la into to begin. Hey, what's what to leave? Malay the Tala chapter 3 in Kakasin to the Kajugun. If you spend more time in God's presence, this, mining God's word, and less time on everything else, the amount of rubbish that I hear from my staff that comes out of Facebook and all of the people are spending time in Facebook tells me, hey, and some of the names that I see there shows that you don't read the scripture because you spend too much time doing nothing. We're very good in gossiping about people. Sayang, kita sini bosa, sayang sini bosa. You say, kung ada kapcungan na Facebook, sabi dito lang sa akin na rin. Amen? Nakakangu, labetan ng bulan ng garab na kalo. Meti ko hindi na puno ay redo ko ay marutaka. Ni na marutaka, napakataw ko na udo tumuli na puno ang gori. Kaya bahaya sayang, nanden re, mentor na kadiba, may apapalolo malang yun, nabingon nanden re buga. And please believe me, difficult times are coming. Whoever you are, whatever you are, aid is coming. Amen? In Australia, I was there recently, and in fact, just last week, there was this thing going about the famine that's coming. Even the scientists are saying what the Bible said so long time ago. Ni na may ng bulo ni longgas, bani reda ba kan tuwa bura-bura. Go, iko lang katakachu, hindi wala ka bili-bili sa sini. Nagkapuno ay posig mo tambo. Sana lebu nakakan, senga na ilaw may bulia. So the famine will come in so many different ways. But in the midst of this, and maroy na non tamata kalo. Even those like me who have some money, we won't be able to live kapag sin maroy na was kalo. Why do people have confidence in God? Ito na bulan, di ba kararabi pa ba? Wala ka sarabi ko. And doon na rin ko, nagkaroon ni 2 Kings chapter 20. Na bulan ni Hezekiah. Hezekiah was given a message out of the blue that he was going to die. That he should prepare his plan. Mabarot ako na nabubalin, sana mate. Talita ka na turango. It shows the confidence that he has in his relationship with God. Sini dito talaw ko ay melit kung nabirto na momo siya ngo momo o sana mati na madami mo. Sayang. Saya ko televisi sayang. Ana baru into matutuwa buru-buru. Dito ko televisi kay buru-buru. Iyo dapat na siya so ultam tu na. Ten lalang teltas indo isang talindo na puno ay barre ko. Pekadi ko na din no kulo. Ultamu kay bikanda. Nakukuha daw itu biasa kaya. Eda buta sarang ako na nakuko. Isa no uturang. Nikila na nung gula ko buli na nung nisiraw. Asyang nidal. Uy. Sabi ako ngalugin. Turok ko ba na kalumay-lumaling? That's that touchstone on the confidence in which he stand. May kirilo malang kina, may intervene na nalang. Pada mungkin daw rumah tangga ni kuah, ering turwaya. This is where I want to demonstrate so many points about this. Dua ya, total reliance on God in terms of needing health intervention. Kini kerua, na kena bawa rau tu lo malang may so may nalang. Sembarang ini bukan na mas sa alko talmo isi. No muni mas sa rungodi. Sana to style na no muni bola.
Gona buna o kai kina beko na kangu na matanga ni kua ka kuni ba kaul tanga no ya kani bota kene kalo. Na beka kedo na numo lenga kina e wa rautu lo malangi mistawa. O iko nga ndena tana no milako lako buana kalo. Build the confidence in your prayer life so that what people may see insufficiency will become something that becomes abundance in your life. And ando tani na kemurirai. No turang marang mambauta na kalo ko mbula kina na bisinga. Kakeda nga enta kauta nga wa. Pata me daba, me weli oko e vikenda, ne vinga una keda nga. Do tali undu talita na nutu bol na sortu na letu la biuna buko ang kay. So na 3 Hebrew children. I like it because every night and then I read it again. Say, tukono has kaya, but because it concerns death. Remember, this guy here doesn't sin pambuto na kalu. Ne bukan sa sinta mata pambuto na kalu. Reaction no na paroni was virtu na Hebrew children. Matangay ta mata pambuto na kalu. Oh, we will give you some time. Make up your mind whether you're going to bow to this. Sa ngayon ngay wala na bibasin ko. Shortcut nga orto na 3 Hebrew children. Community, don't waste your time. We've already made our decision. Doesn't matter who you put up there, kito na siya nga nito ba. Kang wadi buti uwan ni kuwa. Les vale, le lista ka na puno siya ito buti yung akin. Tiyan kay buko dahil doon may nang sa tiyo. Yung nga ang buko di kini kay, ito na plus side na lang sa nung. Kaya na tos tayo kanong bula. Yung grabe ka low. The confidence that God will give you to speak amazing things in people's lives. Amen? Pero nga na kaudabutan mo na ito ni kuwa. Orto na letol na leong ano orto sinibya was to na no, there's no need for us. We already made up our mind. Sembera mandangan niya na kang orto na yadalo na to sa 100% wana kalo. Nothing else will come and take it away. Ni ka kunwa talang gurin mata kito sa tunay ng gobi. Kito kamo ni kuasa ko ya. Tumdurin ba? Iko ba tikero rin daro ano ko? Ay, kaya ba gusto nila sa ibal bibis. Siya, tusan na matanga ko madali unibiyakan. Haro da, bitay pinadala mo kuan kana. Hello. Doon may makaway at orang kinamaraman na ibarin nung dureta na nung kalo. It has to be experienced. Meron hindi na kinabi ko. Pati kayaw, meron niyang kina. E napakandita ka nung bulan ng muri ko. Bulan ng muri na kalo. Amen? Ito yung na munomay nandi. Gitu yung bigyan memilikan na. Kado na ito gana Pentecostal ha. Ito yung buwan na tiningan ka na. Allah sare itu nak kanong ko. Ya, usagi kilemuri, eu amo watatau me na kanong. Na lebu ni ka wa taruin na. Ai. Tiu mo na kani wa bol tamu liti ni ka ba mutin tu te batale bol tamu sampai te batale tu tau sala ko tunggu kum tu. Haleluya. Goer ni tal kasi ni bibolo tu isusulu tu retu kiana singa. Gareda na kawati ukin turang kin marama. Na sinirawa ni makare na nondura kolako me matata ni sanga na bosni kalo. Mutana bosni kalo e para ramo tagi ko. Kota tani nanduka. Kota tani nambula mol molumo. Gaya ba sudo man el tambo ni kalo me liu tagi ko tigo na be singa todo ko. Na be kake de ona lako ke be kake do tiu kina. Na tiko kina ko ko. Na sinra ni sanga turang kin marama. Rutunda letol. Na di Hebrew chula siya na sino tutar sahabat itu lolam. Kita dala dalo ni bukan ha orto sin miedo wa. To sin lubin toli libre. Orto lubin kalume lo malai. Sangai dite na kwa. Gelire da to sale ba. Rongada. Some of you may have to go through that. But remember there's a fourth person. Sawa wa itu na buka. How do I know? Scripture says it. Isaiah 43 says, if you go through, I am there. Church, go sini talong may nandun na, iwala ko, talong may nawala ni mo. Kau tu cibiku. You go through, I am there. Lubu, renyo lubu, reo lubu to, tambo me lubu todo ko, reo todo ko, munam dulu. I'll be there. Yan na kinatala ito rang kinmaraman, hindi lang ako babala ka kena clue.
kurua kania bogale the one anan bogale bu na bosa da buta na volta bu na Isaiah 55 tingkan dua na kenan do ta kamana na bosa ni kalau gona guna imbi kena kania na bosa ni kalau na beka ke de obot sa ena no do masu mini rongo da kalau ni utangida na kalau na tala no bosa stand on God's word stand on God's word and sinan ni sanga en da mana biko en listal mai en abogador na mana na bula gona matanggali bula ni bora rabi wari tago na bula ni Caleb Joshua 14 12 to 15 raw kinawa me kaya andu silibo no at the age of 83 wow kento ngindo 83 sa laut talamike wana na amen. But this guy knew who his God is. And because he's so old, hindi tatawag na kadre doon. Contradistinction ng bulin tamat. Kindaro, mo nga sa tiyo may ngasi may kinador bula. Doros wa ulong baldali. Usaha ngasi. Sa rin ibalalay ngaso na kango. Sanga. Nung mga sikinom sini kasi kilacho ko na kalu. Hallelujah. I was going to recently news about I'll be 73 this year. There must be a mistake. No. Mistake is you. Sinike. This is not a mistake. You are the mistake. But in the book of mistake, and I can't have a go about to the Tenico, but you can't do Nicholas, but they were a kilo malik. Who to maybe we Church, I've seen you well in New Kind of Kilo Malang. I'm only transiting earth on the way there. Hallelujah. So we come sa radio telling me so whatever. Yan ang din ni boss ni Kalu, muno tayo bikim ni matani ko. And ang marre ko singa kinambongi. Volta mo na the eyes of the Lord watches all his children. Wherever they are. Pray daw ko na sana baba. Me kunin do na kada terano no bula. Sini kawali kinano kang mindorong garaba ba binasara. Na Kalu binakongo. Na sini raw ni senga. And dorun na yan stabi na nondur lang na bengon kita nga. And we maro ni Kalu da buta bikin dorun na bakang balabala kinawasi tolu. Rusul kono. The Lord is our security. He will keep your foot from being caught in a trap. I deliberately put this reference here, but let me leave you ni tungo. Ni talaga tiyo matin tu Ni orang kata, kebasinnya orang tu me bunuh orang chicken. Take this scripture to heart. The reason I am saying it because the level of maladministration, the reason I believe taking matin tu ni kuasa liu. And a lot of you are children of God are suffering as a consequence. Toso buana kelu me maruri ko nangono. Move into his orbit so that he will protect your life and through you the life of your family. Embimbi mo klan di na lewo. Ya na buni no may rongo dan matakan ko. Kako ni raraw ta chuan lamam sa festra ka ta ko. Mo to sa lang may sa to tikir tu ya. Sa lang tala sa lisibi tala ka daw ta sing tu indina. To sunga wana ko. Nyo to suwa na kena bola ngam la sawana ko ni terreno no bule terrei ko. And he's not going to sit there watching. Apare nga ko na rin ko Sunday no mumuri ko ya. Kan ko ito kaya. God will wait until he see you that you are that isu ko sa pasta kan no pasta kayo ko todo la sara no buni no to bola bal ni law kita amen odo buta ba temi nilu no sa danung tan yo kenda sa tas tan mai sin madala tu gona matagali batutu sa kawan TV na tu na sami don ro ko walu ko na lewi don ro kadio ni lewi ka sa pagka wili ko to kana complain don tamati kita ngai kakita complain ta sa kay demand ta sa ko turang sa ni ka ko tele pasar misara karna ko ta sara we matil tamatong Psalm 109 is an imperative psalm for those who trust in God, but that's the confidence that David has. Me kire na mati ni kalu me hado na kan go bira randu lumor de ko robusta postagi ko raker ke na madang go ramai pasatalo ba data ki ko amen.
Kona liuli ka wala, kinta tal ni reni boleh, nakaya na boleh tambah boleh itu boleh ni ko betigiau. There are people in the Bible who are as human as you and I. Nakaya rakau tambah dari bokretak. Berani datang manikinan na kalau. Kabitin baka samar itu and God's unfailing love. Nothing will separate us from God's love when you walk according to His will. Tingnan mo tayo burong liya. Romans 8, 35 to 39. Nothing will separate us from the love of God. Persecution, famine, nakedness, peril of the sword. We are more than conquerors through Him who loves us. Anak kalau yang karabikin to, elom maniko, tali taikan na nabikai na stop na bising ay maru na to. Kang abi nakatoko re debi ko nung ono stop kin nabikan din re, lako wa. Kuni re mo kuto na itutungo re wa. Ena sinra ni sa. Amen. Itu don ngangani pasu ke don to tawo wale. I'm sure the capital sana ngene me buno ruchki na Australia. This is the day that the Lord has made. This is our confession. To rejoice and be glad in it. A declaration when you was in Kalu. Amen. In another context, Lamentation 3, 22, 23. Itu weekend, each morning. Each morning. Each day, each morning. Grace, mercy are renewed. Ba't na taba? Mas tabikin na mulang kita na. So, I'm walking down somewhere in Suba after saying that prayer in the morning. Stop tunto na kasin bal. What do? I don't curse. I say, thank you, Lord. You've already given me victory for today. I shall rejoice. I shall be glad. Speak to it. And as you speak the word of God, the grace and mercy, the lamentation will swell in your heart. And it becomes nothing. Because God has taken over the problem. Yan ang matagaling bulan ni Bukara Rebuwan Kalo. It's your nearness to God that makes you able to call upon His name in the most unexpected hour of the day. May bakalutuko ko yan, nabi bakadengu, may numu ipoto-poto, yan singo yan. Yan sinro in sen, yan bakalungat ka na kaluna, nung sanga kinanumu kere-kere. Ito pala man diyan. Sinindo na kaya, enawasi kung may nalalaman ni Kalo. Nothing will separate you from the love of God if you are His child. Kakede o sabi na sigo kinukuya, me sa tabi ko kinanong bugang bauti ko. Kawalong ko sing so inyo ba kayo fashionable to bikin na AOG. Develop a life of prayer that's based on faith declaration. Muna wirarado maswang ko era pakita ko iluto na nabutu ni Job 22:28. Which says, you will decree a thing, and it shall be established for you, and light will shine on your ways. Ang rete son do maso. Era nabutan do na scripture, sarang kay decree according to the scripture. May lakotan na mati to yung Congo se lenga staba chukong day. Here I'm saying, trying to develop that kind of lifestyle. Sa ruilebu na kere-kere, wakaya butaki nanumulong maniko chungabati. Kaya baka may patarana ko luminta turuli rongotan libo ni maso ta bucho ni bikim do na rating ko maybiyo. Tas asini klaro sini baka to na mas. Isituranga. Sa mabuwasat sa ako boli. So what? Mabuhay. God wants to hear the word that says that He's going to help you in this kind of hour. Amen? Kakuni baka lumuman ko. This is why I started where you must have confidence that God will answer your prayer. And come in that kind of mindset. Kila sartu nga nada po binakat may buwan ako. Gaya ready loma lang may ababala. Oh, do 10 na kalis. Yes? Nakalo kemudian turang kena marama. Ko sini kawita kana no mo itutu buru-buru. Going to the shower this morning, I was thinking, Lord,
Dona vita lili bu nita kabangan retutang ini kina nilala wani sa tua voluta kina matintu neske. They had nobody. But they call on the name, the only name that they had. Voltam bu kabi kenta. Gai surang ama in dua English. Gai slaughtered 185,000 people. For one man. Ui. Komunikasi ngoni udu manduru. Kembali saja cara voltam beli betul ni. You are not. This is how special you are. God always assembles armies, ready reaction force, people, to intervene and save you when you call, according to His word. Kuni bakawal takiku, you have special privileges in God's sight. Baru tahu kaya, tu kata-kata lo kana kami balitiku. Lismay na buno may na Vodafone ertu taka sebeu bitan ital tali tumba ko akundo do gundo tako sa bango matan na turang matakil kiro jungo ko endo to sa apa do na pos ini tabuti lo ma ko kumdo na ban do ubisi ni bosa ya ke kitu bina sara mo ni matal tal mo tamo bina sa dulo ko ban mo ital tal kesli me bakat terau ko ungil ko bikum domai ya pasti yang sana itu aja lebih bersyukur usin lang mikir mo buat tumbuh bimba bikum do ya na pos keto da butelo me sing dengan ko terlistan na kartu biklamo na tamat sa kanin turang ken marama ili mo nanguna and binakata menda kwakalunga tatakin na bunua di pile da ken tukin isin raw. Isin no na libaran yung libang karana ng bula, and I can ramalyo na mati. Momo, iyo, may. Dapat. Ang gong. Uy, di ako chiguy ka. Siya tu namin nang kasi may, uy, istal man tabi rito. Di chubir to na kiniwail, insali kamus, nalalago. Kuni baka sangara. Kemudian cuma buru bersenggai banggar wati mucu. Lawa malu lawa barut. Kuni baka. Wangka cukup nama tamu. Nangone aku minggu remeh alu nak meron buta kamera nak kerito sekira. Bahasa na. Emili mo melap urusan kartu kana kef. Haleluya. Satu tokan nak kandar di bulut. Satu ruci. Kuch ko man de meluri reni sawa. Do kunin renre. Ena kambas skin na tanga. Isa kambas na tanga na kambas na bula babu bani. Meraba bulidi. Meraba rotaki. Kemudian don kisini tang madala bangu itu na ibu ni begi na Proverbs tadi wani fit kino kono maramu. May nakadua da buto biyo, ko sa indra kan ko ta kabuto. Ya qualify mo ta me bakoti. This is a new generation. Dong eli new generation ta indra ka tu itu ba. Nakambasu ko na nga. Isa kana bos na klo me ku. Ele está aqui na buno te ukina. Dia nata na bos ni kono. Kania na singa. Miliu tangan bulan na beka keto stava. Ena senga ni rauni senga. Ena bakalu ngatak ni lakong gore. Pati usari itu ni sabiakan sarutan magunau. Let me just finish with 3 Ks. Ay matai know your God. Kilana nung kalu. Kilapa boleh sar. Taniala kena wasi tinggal 32. The people who know their God shall be strong and carry out great exploits. So, first kaya, know your God. Kini kedua, know that God is waiting to hear your prayer. Ini tentu main tahu dalam skripnya, Jeremiah tersul ketul. Call unto me, I will hear. Call unto me, and I will hear. So that's my second conclusive remark. Please know that the God that you serve
is waiting for you to call. So develop a life of prayer. Kini ketolu, know that God will answer your prayer. Wrong there. Sini waktu nan ragi saya tahu saya. He will answer. Isaiah 65:24 says, it shall come to pass that before they call, I will answer. And while they were yet speaking, I will hear. Daniel 10:11-13 is an example. Masuk teniala. Kalau tabu kaya gaya tabu kan masuk tinggal melo malang. Laku talang amai ni kini sau. Gaya mai tahu itu apa bitai le nabi bintala nama ipasia. Itu bintala mai itu bintala nang lo sikau kuat lagi. Menggiri lista kau buat. Reda na ren baga tai roi tai kuna baga le alo. Ni kaya baru tangan nak keluar membalitiku. Sini kawan yang masuk. Sengolah ni semua malang. Rawat ini mai tahu lo nabi kuno bela lagi tunggu. Halo. Ya kisah tahu reda lo malang kita lagi dalam minggu memai unblock. Misiro sar mai biku. Kue keriki na usah keriki meni kenta hem tai ni kuana kaya tapi kenta na efso wasin dua tiga na itu do tigo ngana bi bunu ba loma lagi ni sabaro tahu uti na kalu ni biba kalu tagi bi ke mundo do bi kame balet ke mundo. Live your life into the heavenly so that God will continue to bless you. Amen. Amen. Praise the Lord. Dapat susutang dengan abosan ni kalau nama tangan ni kuah. Hallelujah. Hallelujah. Surat tiga teman teman tu tak kebata tiko langat tiko weekend dan ni tal ni sere. Dapat bini kata tiko nanti na raraman abosan ni kalau indah rongod ni kuah. Dapat bini kata tiko na kalau na bosa bang matata weekend. Kau ita tiko na nandang bula. Boleh weekend tiko ndo tal na madabo ndo tal na bulabo. Baka romendang butu kaya ni na madongo. Enda wa vini nakatanga na vosa ni kalo e rongo tondo no tigo weekend ni kuah. Me baka no numi kenda mbole kenda na mbula ni masuta na kalungo. Rabe ka ni baka toka ruwa takatale na weekend rongo tigo na kalo e senga ni ndo lenga me ndo tu baka rau me so mi kendar. E na nonda rumasu na mataka indai. Tu baka roko me rongo na nonda rumasu. Yo bunga nga ngona ndo baka wele taka na ndi na bimbiongo nda senga ni kirewa na kalo nda senga ni masuta na kalo. Ia ni koe mbole kenda tingo na vosa ni kalau e na mbula ni viwe kani wai na masu e na matakai nda baka nunu tingo mandanga nandi na vosa ni kalau inda rongo de indai nda langa tingo ni tal ni serongo ni baka rau mendo tingo na nonda masu wa na kalau. Hallelujah. Darusere masu na matakainday. Hallelujah. Jesus. Yaitu namosike nararawa mutugu nikosoli kobe Jesus. Jesus, labeta ng damomu, labeta ng lingamu. Hallelujah. Hallelujah. E nakau sa belatan, dirino ng ramen, ambulan, yalitu nararawa mutugu ni kosoli kobe chisuena private chisu
mambo tingo na mata na matanga ni kuenda na langa tale wandua baka rona itale ni serongo. Au sena nikela na dava na italo noni no mumbula no yakangu na mataka indai. Au sena nikela na dava na idola dola ko te tingo mbeka mai na vale nikelo ni kuwa. Dendua ya bola tingo mbeka nambula, mbula mbeka baka wati. Mbula mbeka baka dorobo na ngonelewa, mbula mbeka baka tama baka tina na lama ni mata ubu vale. Ya na mataka indai mbole ikende tingo na bosi nikelo, ndarai buana kelo. Na lenga dava nganda kota mai, raiwe chisu ya na mataka ni kuwa. Sasang ambeka ni wali rawa, may vura-vura sa napanoni daka-daka. Kauta may may chisu na mataka ni kuwa. Mataka ni kuwa rin indone tiki-tiki vuvaw tali. Ninondong bula ni viwe kanyi watake na kalo. Vi mama andono tu ni kuwa na loma niya mbaki wango. Wakay dhor na mataka ni kuwa, mindone mbaki ngungwile da vinrendre viko. Nilanga pa kandone sirungo, kaya kayo ko kilaw, nganreva na kalo. Sureti ko, mbitang ano minda-mindami, ngole da kami na pakambauta. Dua bata nononda masu na mataka ni ko. Kuno rere, kuno mandua. Kuno kutalestal na lengang ngori. Kalau sa vosa tiba baik anda. Kaya bakang may ko kila, iko nganreba na kalau na mataka ni kuwa. Biutang ano minda-mindami, kalau may napakambota. Dua bata nononda masu. Hallelujah. Ano sila di ba katarame, alam ka sibiti kenda na mga mo. Napakalibo na wekam. Hallelujah. Hallelujah. Mai, kota may bichisu. Kota may bichisu na lang mo. Uno kota lang sa talebare. Nomula mawa, otamai. Nandruka ni bula, namalmalu ni bula, mandua mai. Rani beisau na itala no amor ni kuwa. Sangan ni nanduan tunga na itala no. Allah ya malatiko indai. Meso tabangan ng lengo gori. Angat talabakan dua ikata na itala ni seramo. Au surreti ko. Kaya kayo kailangan rama na kalo. Alam mo na mga bauta na wika. O na bulan dinangan. Rai buwan na hallelujah. Hallelujah. O na kamera wakamu. Hallelujah. 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 Pakaraw daw ng damas. Pakaraw daw ng damasu. Hallelujah. Ay, nakamay ko ang turangan na weka. Punak ko taleso na mulega. Punak ko taleso na mosimori. May bilta mo ang turangan. May bilta mo ang turangan. May dondo ka na kaway tegiko. May dondo ka na mamanikin na ru. May dondo ka na panapunta kami kaya na ru. O kaya na sala, kaya na dina, kaya na bunibula. Hallelujah. May bechisu. Kaya kami ang bula, laka may bechisu. Hallelujah. Hallelujah. Dirino ng rabi, wanamula.
Hallelujah. Dado wasumbu na masu na matakaindindai. Hallelujah. Hallelujah. Bita mantangana linga mururo na lomasiremo. Ndo tingo na nanda masu buwana kalo na matakongo. Daba ka binibinakataka na vosa ni kalo. Wa binibinakataka talanga non rambulan na wekanda. Era kalau taga may napakambota na mataka ni kuwa. O binakatanga mo baka taunde itakaviki mundo ni wekangu. Ndo ndure na mataka indindai. Nakalo sakilati ko nanrakin yung bulan do lako do rumah. Kalau itu baka rota lang amin na sa tabi ke mundo na kalau ni baka mbautan do tore na matakainday na siya nga baka doon na lesu talawale kalau na muri ke mundo na no na biva kalau nga tataki na mataka binakainday na may baka nga na bosa ni kalau inda sarangoda ninda baka nanda ako menda lesu na mataka ni kuwa baka binakataka na nandang bulan ni masuwa na kalau baka binakataka na nanda rumbulan ni baka hindi tagatiko na londa ruwa na kalau i kakerienda na kerea na kalungo na baka idara baka hindi na turanga ki mami tava ke na yale baka binibinaka mami baka binibinaka taka nandino niyo minivose vuno taki indai sa vuno taki sangay rara mamay na mata niyo loy ki mami sakalo may ki na turanga ersa may indura na numuniserau na we kay mami na mata kay indai enan rakin imbulan dindu ya rakau tamay na lenga rakau tamay na idola tamay na mata ni kuwa ke mami baka binibinaka ni ki mami garaba tigo ndo na kalau sambula ndo na kalau isendambe tigo ngano na indambe baka turanga kalau ise tigo ngabu na kaukawa ke na lewa ke nga turanga na bugun non rakala mayongo na mata ni kuwa ke mami sando mondue na baka mbauta me ke mami kadita leve ke muni apa tamay ke mami na mata gongo ke mami kadiba na yada wo sivita na yada ke nga ke mami masuta na baka mbauta na yada soli may loma langi merau kina nambule na mata indai na kaukawa mana ni yada ichisu ke mami sakre na yada ngo ni baka yada kata le manda baka dua ena non rambulan na lubia munia na mata ni kuwa na lenga da bangara kau tamai na idola da bangara dola tamai ke mami masu ni ko ni na takoso baka indina ena mata ka binaka indai ve ko ala ko mai mbika imbeka na ibau ni tobi mate ke mami kaviva na da muni chava rafa na kalau sendo yeti ko ngana ve baka mulai ena mata ka binaka ngo ve ko ala ko mai lenga mbeka na vio kani baka mata buvale vio kani mbeka baka vio tini se vava ngana lenga ke mami sa raive ke muni na mata ka indai digo ni na takoso ka ve sotabi baka indina binaka baka levo na madaw ninganga sa te matay kay mami na baka levo na lama ni vula ono vau sa tungay matay kay mami ke mami baka binibinaka taka na ono na vula ke mami lako du ruma mingo ke mami kahit ko nga ni kalong ngata mata baka rarabi be ke muni na singa ni kuwa turanga mera baka suka na baka vengo na lube muniongo mera kauta lesu na be vakalong matataki mera kauta lesu na sautu be ko alaka may nararawa me lesu na reki lesu na marau lesu na baka binibinaka hindi ko ni sa vesa tabi baka hindi na binaka baka lewo ng rambulan na leni lote kalivari na baka lewo may rarasyama may na mataka inday tarayira na kaukuan ni nomu ni bosa ena baka nielo mo ni nelo tambo taray baka ng bulan ni viweka ni batake kimuni na baka lewo turanga baka rome kimami na baka suka na nomu ni vale suka batake kimami na nomu ni baka vengo na nomu ni lalama turanga ke mami na kauta lesu na mataka ni kuwa na baka binaka to ke na baka roko ni ke mami kila koni sa vosa baka hindi na ve ke mami na mataka binaka hindi na wale mo muni lumuti ngusumo ni ve ke mami sa vosa baka lunga taka tale baka dona nonong bula nona mata vale menando lewe tungana lewe wasea baka yang atagi ko iti ko nga baka lewe na ngone murongo baka lunga taka nona venga rabi nona baka mbimbi turanga baka itabikina na beisinga mami sakere lo malangi wano no vikoya maroroi koya na vanue vila ko yaki ani kina turanga me tu na no muni kaukawa ena singa binaka indai ngona ni mami masu ngona ni mami baka binaka suka bata ke mami no muni lalama ke mami masu na baka binaka singa na tatani da muni chisu na isorondo no kay baka bulan dondonga emeni chisu hallelujah. Ndo mantangan ndo baka so lebu tali wana klo. Ya na mataka indai reno vuki wana ndo na kamu lulu mantanga wa. Vosa baka lo ngatanga na lingo ngore na mataka indai. Praise the Lord.
Vavi ni vina katagi koya, na vavi ni vina katakatiko, nanda tiko vaka lelevo, e na mataka vina kainde. Vaka na nimikenda tali tiko, e ana nonda ministry Sunday na vaka edori saratik ngaongo, yan yoti tik ngango vikimuni na marama ni na vaka yang atanga na lomo ni velotu, kaki na vikenda na turanga na dorbo na nganelewa na lutu ni muri, o yan na nonda ministry Sunday, e na mataka ni. Na vole vina ngole mai me vaka lunga teke na turanga. Moda o vosso